بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. يرحب الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بكم، وبدون إطالة نستمع لمقطع من النشيد الوطني قسما. نطلب من السيدات والسادة الوقوف من فضلكم للنشيد الوطني. تتقدم الهيئة الاستشارية الاقتصادية للجالية الجزائرية بفرنسا تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، ممثلة في رئيسه بالجزائر العاصمة السيد محمد يزيد ملياني، بجزيرة الشكر الموصول إلى إطارات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، ونشيد بذكر على رأسها سعادة السفير المحترم السيد موسى سعيد. كما نشير بالشكر كل باسمه ومقامه كل الإطارات الجزائريين الممثلين للدبلوماسية الجزائرية بفرنسا على أداء واجبهم الوطني. كما نشكر ممثل قنصلية بوبيني بتشريفه لحضوره وتلبية الدعوة. متشكر. كما نشكر الحضور من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الأسرة الإعلامية. كما نشكر كل من أعضاء مكتب الهيئة الاستشارية للجالية الجزائرية بإسبانيا وأعضاء مكتب الهيئة الاستشارية للجالية الجزائرية ببلجيكا على تلبية هذه الدعوة وتنقلهم إلى فرنسا لحضور هذا اللقاء. كما هذا اللقاء. كما نشكر الحاضرين معنا على تلبية هذه الدعوة، والتي تعد المبادرة الأولى التي اعتمدها الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين في برامج عمله للتوفيق بتحصيل الاستثمار في الجزائر بلوغا عند التنمية الاقتصادية والنهضة الحضارية، وذلك بسواعد الجزائريين والجزائريات. أولا، كون الجزائر الوطن هو بوابة إفريقيا وأكبر دولة مساحة وأغناها ثروة طبيعية. ودون إطالة، وفي هذا السياق أستسمح رئيس الهيئة الاستشارية الاقتصادية للجالية الجزائرية بفرنسا السيد عمار مفتاحي بالتقدم لإلقاء كلمة ترحيبية وافتتاحية لهذا الملتقى، فليتفضل مشكورا. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant, Monsieur le consul de Bobigny, Mesdames, Messieurs, les membres de l'instance consultative de la communauté algérienne en France, ainsi que les membres de l'instance de Belgique et d'Espagne. Azoul Filaoul, marhaba bikoum, bienvenue. Monsieur Mohamed Yazid Miliani, président de l'Union nationale du patronat et des entrepreneurs, l'UNPE, a décidé avec l'accord des autorités algériennes, du ministère du Travail et des Affaires étrangères, la création des instances consultatives économiques de la communauté algérienne à l'étranger et en particulier en France, dont il m'a fait l'honneur de la présider. Il a été décidé dans notre programme d'animer des forums économiques avec la collaboration du Bureau national de l'UNPE et ce, dans toute la France. L'UNPE met à la disposition de tous les futurs investisseurs un fascicule intitulé « Le guide de l'investissement en Algérie ». Celui-ci a été élaboré en grande partie par notre conférencier, M. Mohamed Zouara, conseiller du président de l'UNPE,
aux affaires économiques. Il a participé un petit peu. Si. Ah voilà. Je voudrais lancer ce jour un appel particulier à notre jeunesse, ici de la 3e et 4e génération de notre immigration, et ceux qui ont eu la chance d'avoir été formés par l'école algérienne, de mettre à profit leur savoir, leurs relations, leurs moyens, afin de participer au renouveau de notre industrie par la création en particulier de PME, peut-être une moyenne entreprise, qui sont le socle de toutes les économies. Je voudrais dire également à notre jeunesse que l'Algérie est un Eldorado qu'il faut exploiter dans le bon sens du terme. Leur rappeler qu'aucun pays ne met à la disposition de ses concitoyens les moyens et les facilités afin de réussir leurs projets. Je terminerai par les paroles de notre président, M. Abdelmajid Tebboune, sur le Jazair al-Jadida. Nous devons faire en sorte que cela ne soit pas un slogan, mais une réalité. Gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada, tahya al-Jazair al-Jadida, vive l'Algérie nouvelle, wa salam alaikum.